على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. وصلنا إلى ترمز الحمد لله رب العالمين بعد 12 ساعة أو 14. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبون؟ كيف صحتكم؟ Борбор Азиядағы сайттер уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов жана аталган уюмдун Мекке шаарындагы сайиттердин санжыраларын иликтеп өздүктөрүн тактоочу комиссиянын башчысы доктор Саид Абдуразак Аль Хусейне Аль Шариф Өзбекстандын Термиз шаарына иш сапары менен барышты. Аларга ал жерден Термиз мамлекеттик университетинин илимпозу Жалалидин Мырзаев баш болгон жамаат кошулуп, Султан Саадат комплексине бет алышты. Анын башкы максаты ата бабалардын кабырын зыярат кылуу менен эстелик тактайын орнотуу болду. Султан Саадат Өзбекстандын Термиз шаарынын чыгыш тарабындагы мемориалдык архитектуралык комплекс. 10-17 кылымдарда пайда болгон Султан Саадат комплекси Термиз башкаруучулары болгон Саидтердин таасирдүү династиясынын мүрзөсү. Ал эми Саидтер сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын түздөн түз урпактары. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذا اليوم المبارك يوم 5 اليوم الخميس 6 من يونيو 29 ذو القعدة 1445. تشرفت بزيارة ترمز في منطقة سلطان السادات علي العسكري، جدي علي العسكري. تشرفت بزيارته وهذا ضريحه في الداخل مع زراري وزراري ذراريه. هذه المنطقة طبعا قبل 1200 سنة هاجر جدي علي العسكري من سامراء مع أخيه السيد علي محمد إبراهيم السلطان ملك زربغش بأمر والده الإمام العاشر من أئمة آل بيت رسول الله الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجروا إلى هذه المنطقة من بلخ ودخلوا إلى ترمز، ومن هنا انتشروا في وسط آسيا. السادة أكثر السادة انتشروا من ترمز إلى بخارى، إلى سمرقند، إلى وسط آسيا، إلى طشقند، إلى يسة تركستان، إلى أحمد خوجة يسوي، إلى قز اللوردة، إلى وسط آسيا، كلهم انتشروا من ترمز من هذا المكان. حين دخل السوفييت إلى هذه المنطقة هدموا كل المنطقة. هذه كانت مدينة قديمة، هدموا باقي منها هذا الجزء فقط. ولو تنظرون فوق يوجد سلسلة النسب مكسر، باقي جزء منه بسيط. يعني هم الآن هذه القبور وهذا البيت القديم الذي هناك لا يعرفون بالضبط لمن هو. حتى هذه القبور التي في الداخل لا يعرفون بالضبط لمن، لأن السوفيت الروس محوها وهدموا القبور وهدموا البيوت. يعني باقي منها هذا الذي بقي، والحمد لله أنه موجود. وإن شاء الله في يوم من الأيام كله يظهر ويبان أين قبر السيد علي العسكري بالضبط، أين هو. هم يقولون تقريبا أن هذا القبر أهل هذه البلاد. أيضا الدكتور جلال الدين ميرزايف يعني أشار إلى هذا المكان وإلى هذه المعلومات. ورئيس أوزبكستان إسلام كريموف رحمة الله عليه والرئيس الحالي ميرزايف معتنين بهذا المكان. وهذا المسجد هناك بناه إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان جزاه الله خيرا، هو والرئيس الحالي. ونشكر حكومة أوزبكستان على هذا الاهتمام بهذا المكان والمحافظة عليه
وتنميته والاعتناء به واستقبال زوار جدي سلطان السادات السيد علي العسكري ابن الإمام العاشر من أئمة آل بيت رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Ahvalımız yaktı mı? Yaş geldiniz mi? Elhamdülillah. Min Abdurrazak Hüseyinli. Doktor Seyyid Abdurrazak, Seyyid Mirza Hoca İşan, avladı nivarası Sultan Sadat, Seyyid Ali Askari, Ali Asgar. Bu benim babam bo'ladi. Sizin babanız. Bu yana o'g'li Seyyid Nasir Xisrov, Badaxshonda Yamanda. Yana balasi Mir Seyyid Ali Hamdani, Tojikistonda Ko'londa. Bu mening babam bo'ladi. Bu kishi bizga shunday tushuntirgan, shu kishining gapi bilan biz ham kelganlarga tushuntirib yotibmiz. 850-yilda O'rta Osiyoga kelgan Saidlar Mazar-ı Sharifdan bu joyga o'tib kelgan 865-yilda deb yozib bergan. Shuni aytamiz. To'ppa-to'g'ri shunaqa. Ana shunday. Tarixiy bulaqtarda Termizlik Saidlerдің үйбілөсінің негіздеушісі пайғамбарымыздың невресі имам Хусейндин 8-ci муунун өкүлү Хасан Али Эмир болгон. Комплекстин түндүк четиндеги мавзолейде анын кабыры жайгашкан. Султан Саадат Saidlerдің султаны деген да аталышка ээ. Борбор Азиядагы Saidler уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов менен аталган уюмдун комиссия башчысы доктор Саид Абдуразак Султан Саадат боюнча атайын Мекке шаарынан Санжыра тактай жана ыйык Каабанын 100 жылдан ашык убакыт мурда тартылган сүрөтүн алып зияратка келишкен. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Зияратка Өзбекстандын Сурхандария жана Кашкадария областтарынын имам хатыптары кошулушту. Анда сүйүктүү пайгамбарыбызга жана анын урпактарына багышталып Куран окулуп бата кылынды. Biz Sulton Saodat yodgorligida turibmiz. Bu yodgorlik Termiz shahrida joylashgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi eng qadimgi islom yodgorliklaridan hisoblanadi. Bu yodgorlikni demak 10-asrdan qurila boshlangan. Bu yerda Termiz saidlarining vakillari demak dafn etilgan. Hozirgi ko'rinishida Sulton Saodatni undan bir qismi saqlanib qolgan. Bundan 150 yil oldin ham buni juda katta yodgorlik bo'lgan, lekin afsuski demak Chor Rossiyasi kelgandan keyin juda katta qismi buzib tashlangan. Bu yodgorlikda saidlarning naqiblari dafn qilingan birinchi navbatda. Mana shu Termiz saidlarining rahbarlari, har doim saylanadigan rahbarlari Sulton Saodat laqabini olgan. Bu Sulton Saodat xalqda, adabiyotda Sulton Saodat deyiladi, ya'ni baxtlilar sultoni degani. Rasmiy shajaralarda Sulton Saodat, ya'ni saidlar sultoni degan ma'noni bildiradi. Mana shu yerda demak 10-asrdan boshlab hozirgacha saidlarni vakillari dafn qilingan va bu yodgorlik hozirgacha demak saqlanib qolinib, qayta demak ta'mirlanib, hozirgi paytda Markaziy Osiyodagi eng katta ziyoratgohlardan biriga aylanmoqda. Mana bugun Sulton Saodat yodgorligida Makka Mukarramadan azizimiz, qadrdonimiz Abdurazzoq Husayniy keldilar. U kishilar bilan birga qadrdonimiz demak Said Umarxon keldilar Qirg'izistondan va boshqa Toshkentdan Nuriddin hoji keldilar. Bir qator mehmonlarimiz mana bugun Termiz saidlarining shu ziyoratgohini ziyorat qilib, bu yerda bir tadbirlar o'tkazdikki, o'sha saidlarni yodladik
ular haqida duolar qildik va mana shu yerda birgalashib demak nafaqat bu yerda Surxondaryo imomlari balki Qashqadaryo imomlari ham yetib kelishdi va demak mo'jazgina bugun bir tadbir bo'lib o'tdi. Mana bugun O'zbekistonning Termiz shahrindamiz. Bu yerda Sultan Sadat bundan 1150 yil murda Saidlerдің shahri bo'yicha muzey turg'izilgan. Bu yerda o'sha Saidlerдің shahri bo'lgan. Birinchi kelgan eng obalqa kelgan Saidlerдің birisi mana o'sha Termizga kelib, o'sha Termizda joylashib, o'sha yerda o'tirib mana O'rta Aziyali emas, mana Indiya, Pokiston, Iran, Irak, Saudiya Arabiya, jana Arab өлкөлөрүндөгү көптөгөн сайттар мына ушул жерден тараган сайттар болуп эсептелет. Sultan Sadat'tағы Saidlerдің үй бүлөсүнүн мүрзөсү Борбор Азия эмес, дүйнө жүзүнөн келген мусулмандардын зыярат кылуучу жайына айланган. Аталган комплекс 4 гектарга жакын аянтты ээлеп, бир катар архитектуралык курулуштар, күмбөздөр, мечиттер жана бышкан кирпичтен курулган чоң жана кичине каналардын тобун камтыйт. Эң алды менен ал жердеги Saidlerдің ар биринин мүрзөлөрүндө кабыр таштар болгон. Бирок Совет мезгилиндеги динге каршы согушта алар атайылап талкаланып, же башка жактарга ташылып жок кылынган. Ал таштарда бул жайдагы көптөгөн кабырлар кимдерге таандык экендиги анык көрсөтүлүп жазылгандыгын илимпоздар айтышат. Biz Sultan Sadat bo'ylab ketyapmiz. Sultan Sadat majmuasini yuqorida aytganimizdek juda katta majmua bo'lgan. Masalan, mana biz hozir kirib kelayotgan majmua bu 16-asrga taalluqli qismi saqlanib qolingan. Bu yerda ham mana Saidlarni qabrini ko'ramiz. Bu qabrlarda hammasida qabr toshlari bo'lgan. Lekin 100 yil oldin hamma qabr toshlar olib ketilgan, sindirilgan, yo'qotilgan. Sababi o'sha har bir qabr toshda bu yerda kim dafn etilganligi, kimlar bo'lganligi aniq yozilgan, qilingan, lekin afsuski mana shu Sovet davrida bu qabr toshlar yo'q qilindi va biz hozirgi paytda har bir qabrda kim yotibdi, buni aniq bilmaymiz. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, hozir qabr toshlarini yig'ayapmiz. Qabr toshlarida qoldiqlari bor. Ana shu qabr toshlarni harakat qilyapmiz. Demak, o'rganib, o'sha qabr tosh kimniki ekanligini bilishga harakat qilyapmiz. Sultan Sadat комплексіндегі көрістөндөрдүн үстүнө коюлган бир кабыр таштын бөлүгү сакталып калынган. Ал азыркы учурда Термез археологиялык музейиндеги баалуу экспонаттардын бири. Qattiq Saidlarda bu tosh. Maqbarasi mana shunday toshlardan bo'ladi. Nima yozgan? Qabr toshi. Sultan Sadat. Bitta shu ko'ryapsizlar. Mana qabrlar bor-ku. Hammasi o'sha tosh bo'lgan. Ana bunga mana uni surting endi. Har o'qinglar-da. usul al-qamar. ساعة ساعة الوفاء الشمس